صدى ينمو ويفور مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفور مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله هري مسيب جلبة يتي الله تبارك وتعالى ينجولي إدو النباج مكة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هري باو دون كنيون كدي مسيب جلبة مهيوريك حيوران إسلام وني يجان يكيسال يوونو إدو مايدون فوب مودom idan non musidɓe hande kañum kadi en arti e émission meɗen wowaɗo on andaɗo on e oɗo nokku men waɗaɗo Barki Jama TV émission meɗen gandal e faamu wonɗo e wadde e oɗo nokku idan non musidɓe ko wano men yewtirno on tunno ñande wonde nedema hande kañum kadi hiɗen mari hoɓɓe ɓandanteɗema ko tedduɓe honjiɓe ndeɗo Qur'anul Karim yalti heɓali jonte tati ibiɓe yalti e oɗo markaz ibnu Amir ɗen andi ko markaz molanaɗo mo andanteɗema hino mo ɗo e Sokabek markaz mo andanteɗema yaltugol ɗon tun welafi e nder rewɓe wonnoɓe ɗon ɓen fof Allahu tabaraka wa taala newni oɗo pet woni ko sorti e maɓɓe idan non ko on mo andanteɗema sortino keɗon wondude hunjagol Qur'anul Karim darti Qur'anare nden faljali hay e laawol gotol ibi Baqara ma wi'en Fatiha ha Nasi haray ko ɓe woni hoɓɓe meɗen ɓe hande idan non musidɓe ko koɗo mo andanteɗema ɓurɓe teddude ko dow leydi woni ko jogitiɗen woni ɓeɗo hunjiɓe Qur'anul Karim idan non ɗo yen junnu udditugol ngol en arta e joni en jonneɓe kamɓe ɓawo ɗon o hiwro o andine kanko woni hombo e ko honto hoɗi ɓawo ɗon inchallahu jalla wala hiɗe mari yewtere ko wiyete az-zuhdu fi dunya kono kadi yen natande yewtere nden en jonnitaymo kanko e udditana en jonde nden so tawi Allahu tabaraka wa taala ɗum hoddiri idan joni en jonnemo présente nam alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله حري مهوري كيون أنا بإنفيتو بمنك إميسيون دو مهوري كيون هورانغو الإسلام أيوة نعم إذا المسيب جلبة hoɓɓe meɗen ɓen ɓe hewti woni Hajja Usman haray ko ɗon woni mi yeggiti ɓe lantago joni inda nden ala kullil musidɓe julɓe si tawi Allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiɗo wela hiɗe mari yewtere wi'etende az-zuhdu fi dunya bi maana bani adama on ko yo wonu ruuɗiɗo ko aduna ɗen andi embere nde andantedema
ko wonde memminanade kon fof feno ɗo ko fi o aduna no heɓiren galleji, heɓiren otoje, heɓiren mbuuɗi, heɓiren ko hondu no wiyete o bani adama tigi e ko honno o ruɗorto o aduna. En ara e muɗum joni inchallahu tabaraka wa taala. Joni noon en jonnayi e ɓeɗo ɓandanteɗe mo hunjike qur'anul karim on ɓe udditana en jonde nden ɓawa ɗon kañum kadi so tawi Allah ko ɗum o yiɗi wela natenen e yewtere nde. Naam. La wiye Ousmane Diallo lan hoɗittiyam pol Machallah. lan janga dara wonɗo Sokabek dara wiyeteɗo Markaz Ibnu Amir. Machallah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ما شاء الله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين الله ما شاء الله ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ما شاء الله أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. الله 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 الله. إذا المسيب ko ene woni ko nanidi nde ɗo qur'anare nandanteɗo mo no ɓendi nde yalta wako misk ɗe gandi nelaɗon alayhi salatu wassalam nde oya janguno qur'an ha gayni nenaɗon maki wallahi laqad utita mizmara min ala daud a okkama yenƴango e hito immorde ɓe guure ali dawuda i wallah naneno ayaji woni e yaltirde. idan no musidɓe julɓe e natene e yewtere meɗen nden ɓawo nde yewtuɗen seeɗa e muɗum en artoyay kañum kadi jonni temɓe o jangana en kañum kadi qur'anul karim kono on tumasi en udditoyay antenne on yer kala faaloyaɓe noddude ɓe hiwrodira haray ko tooli muɗum on tigi noon no wawi noddoyde e 206 209 on numéro on tawe no affici ɗon si tawi no on tigi nani hito ngon koye on tigi ɗibbu 54 hara habbaki e hito ngon inchallahu jalla wa ala min ƴetteta ɗon mubasharatan
wawa yewtudude e hajjaɓe ɓe. Idan no musidɓe, yewtere meɗen nden no wi'e az-zuhdu fi dunya. Idan so wi'i az-zuhdu woni ruɗagol ko aduna, karamo ko ɓen no waɗi ta'rif ji heewɗi ko woni zuhdu. ɗum andi ruɗagol, selugol aduna, huccitano laakara. woɓɓe go inni ko woni zuhdu fi dunya ko ne bani adama on selata kala ko yowiti e fi aduna jokkitana fi laakara on. karamo koɓe go waɗi ta'rif ɓe maki wo ko woni az-zuhdu ko nde on togi ƴettata mbuuɗi ɗin waɗa ko juuɗe makko, on togi ƴetta laakara on waɗa ko ɓernde makko, ko ɗum woni az-zuhdu. hara en faamali karamo koɓe ɓen no ɓe addiri ni ko ta'rif ɗo ɓuri, kono hara en faamali e faamuji meɗen wondanede ma ko woni zuhdu ko nde bani adama on ɓornoto conci kanuɗi, ɓornoto conci tunuɗi, ko yiya wono tuni kañum ɓornotako conci, moƴƴintintako, ko ɗum woni ruɗagol. o waye no weela, no holi, no tampi, ɓe ngure mum no soñji, ko ɗum woni az-zuhdu. na ɗum woni az-zuhdu, ɗum wona yiɗugol aduna non, ɓornagol ko laba, sanga nde yiyeɗa wo, an kadi ettoɗa kompole hankijo nan ɓuriɗa hande, paɗe maɗe moƴƴintinoɗa, nokku kala ko yaltata, ɗum ɗon wonali innugol ko mawnitinare. nenaɗon alayhi salatu wassalam yandego ɓe maki wo la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dharratin min al-kibri. neɗo maki natata aljanna on mo andantedamo no ko ɓernde makko ko fotata wa abbere dharra e mawnitinare. sahabajo goɗɗo ini ya rasulallah, enene ala allah on, inna rajula yuhibbu sawbahu an yakuna sawbahu jamila wa na'lahu jamila. wo neɗɗo no yiɗa nde conci mum ɗin wona no laba, paɗe mum ɗen no laba, ene nelaɗo ɗum ko mawnitinare ni. neɗo maki mo la al-kibru batnul haqqi wa ghamsun nas, ko woni mawnintinare ko nde jeyaɗo on saloto gonga yawito yimɓe ɓen. yi'a oɗo yeeso ma yawitoɗamo, ammo yiwɗa o hiɗa yawiti, haray ko ɗum woni mawnintinare. idan non ruɗagol ngol tigi tigi ko nde on togi ƴettata kalisiji ɗin waɗa ko jungo, ɓernde nden waɗa ton laakara, hara ko kanko controlata jawdi makko ndin, ko ɓernde nden controlata mbuuɗi ɗin, hara o waɗali mbuuɗi ɗin ko ɓernde, laakara on ko juuɗe, o waɗa yo mbuuɗi ɗin yo controlu laakara makko on, haray o perdi musidɓe julɓe. idan non o mo andantede ma tagani en o aduna, mo andantede ma hiɗen dogude bimbe kikiɗe, hiɗen faala, hiɗen dogude bimbe kikiɗe, no heɓiren galleji, no heɓiren otoje, no heɓiren jawle. taguɗo on kammugun tagi leydi ni, tagi o aduna, mo goto kala faala feendo ɗo, si a wari musidɗo ma on ko sabu jawkunkun, sa feetini oya ko sabu jawkunkun, si a monanike oya ko sabu jawkunkun. ndi jawdi ndi andantede ma yimɓe ɓen eɓɓino warndira e muɗum, woɓɓe no ñaama dondi hakkeji nene gotoɓe muɗum fi honɗum fi ndi jawdi. ɗum ɗo fof non allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo o kammu, tagi ndi leydi, tagi o aduna mo yimɓe ɓe woni e poɗodirde, allahu jalla wa ala waɗani en ta'rif, woni andini en ko honɗum woni ɗum. allahu tabaraka wa ta'ala inni qul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khayrun liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. allahu tabaraka wa ta'ala inni ayo muhammad wolaniɓe humpitaɓe ko ɓe woni e dogande kon, ko ɓe woni e memminanade kon, ko ñametewum seeɗani, yoɓe andi tunno wondanedema laakara on ɓuri ɓe moƴƴande, ɓuri moƴƴande on huɗuɗo allahu tabaraka wa taala, yoɓe wawu famude laakara ɓe toñatake ko fotata yer kuntum tandarmawum musidɓe julɓe, wala tuzlamuna fatila. allahu tabaraka wa taala inni ya ayyuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi
araditum bilhayati dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati dunya fil akhirati illa qalil. Allahu tabaraka wa ta'ala inni ko onon yoɓe ɗo gonɗinɓe ene ko honɗum heɓi on so wi'anama yalte yahon ko laawol Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum sattana on teddana on. so wi'ama yehe ko leydi rewon Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum tawano muusi e moɗon. Allahu jalla wala inni ene onon on weltor gurnal aduna accituɗon laakara. Allahu tabaraka wa ta'ala inni gurdal laakara aduna on kan ko daka mewu seeɗani anditeno wondenedema ad-dunya fil akhirati illa qalil wondenedema fama mata'ul hayati dunya faamu gurnal aduna wonali ko laakara si wona seeɗani ko hombo ɓuri duuɓi e ko Allahu tabaraka wa ta'ala tagi kon fof ko annabi nuhu ɓay landama ene nuhu ko duuɓi jel wuruɗa e aduna. annabi nuhu inni no wa'aninmi wo natuɗo e dambugal suudu yaltiroyi e dambugal goo. subhanallah ko ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam makanayno Abdullah ibnu Umar maɓe makana sahabaɓen kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiri sabil. wonu ko aduna no wa'ita wasika tugarankejo maɗum wonɗe yawtude laawol wata iruɗo peɗa. Allahu tabaraka wa ta'ala ɓay non o humpiti ɗum ɗon maɗum ɓay annabajon alayhi salatu wassalam maki ɗum ɗon. Abdullah ibnu Umar kañum ko filtireno o hadith o inna idha asbahta si afini bimbi fala tantadiril masa wata habbido kikiide dey wa idha amsayta fala tantadiri saba si tawi non kikiide tawima wata habbito bimbi an yo oɗo jeyaɗo. idan musidɓe e yi'ey ɗum ɗon faamen nelaɗon alayhi salatu wassalam humpiti en ngo aduna mo andanteɗema hiɗen dogande fi muɗum wona hay e hunde. Allahu on kañum kadi humpiti en gurdal aduna ɗum ɗo no wayta wala kara e dake mewum seeɗa wonni ɗum si Allahu tabaraka wa ta'ala inni en onon non bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. ko woni tun non onon hiɗon ɓurna yiɗugol gurdal aduna to tawi on faamali ko gurdal laakara on ɓuri on moƴƴande ko ɗum kañum kadi woni ko heddoto. Allahu jalla wala inni walal akhiratu khayrun laka min al ula. ko nde gollanta heɓa laakara on ko ɗum ɓurma moƴƴande nde gollanta heɓa aduna e heɓali laakara. musidɗo julɗo mi yewtama hunde wotere a yii laakara ko ɗaɓɓete ton ko baraji e golle moƴƴe. ɗum Allahu azza wa jalla inni noon walal akhiratu khayrun laka min al ula. a yii ko nde heɓata laakara on ɓurma moƴƴande idima o aduna. si tawi noon a woniɗo musidɗo balɗe ɗiɗi a heɓali ka ñama balɗe tati hiɗa soñji tampere nde no mapinma hare musidɗo wattan yila ɗum duwa kama mapinde. ndaaru o e kalama kojo goɗɗo o yuɓɓi gimɗo maki wo wondanedema oɗo bani adam woni hino hula baaso yaagal kono noon woni yeggitimo seeɗa no ardi noon. kono ala kullin ko sakkitoro o inni wal faqru khayrun min ghina yutighiha. woni noon eyo annafsu tajza'u an takuna faqiratan wal faqru khayrun min ghina yutighiha. karamo kojo maki wo wonkil no ƴeñƴo ki wonata baaso he mi heɓali mbuɗi he mi heɓali ɗuma min komi baaso wo wonkil no huli ɗum wo non ko ngaluyagal heɓugol jawdi wo baaso yagal ɓurma moƴƴande ya heɓu jawdi tawa ko ndin jawdi bewintama hanadama yita jahannam. ka ko waɗi wallahi ɓurnoɗo tampude ko aduna ɗo ñande o waali o maayi Allahu azza wa jalla innamo naademo ko aljanna o naadande wotere o yaltine o lande ene kaarijo ha handa meeɗi heɓude soñja
o inna an yo allahu tabaraka wa ta'ala ibi taguɗalan ha hande mi anda tampere ha hande mi sonjaki. Yi'a kañum kadi ɓurnoɗo hettade ko aduna, ɓurnoɗo marde ko aduna, o ñande o waali o maayi, allahu tabaraka wa ta'ala ƴettamo naɓamo ko nde yite jahannam, embere puncum yaltinamo. allahu innamo ene kaarijo ha hande a meeɗi heɓude welo welo, o inne allah on ibi mi taga koye sonjami woni, ibi mi taga mi meeɗali hawrude e ɓuttu, mi meeɗali hawrude e welo welo, ta pourtale ko o ɓurno fowtade e yimɓe anna ɓen fof. idan musidɗo, walal akhiratu khayrun laka minal ula, ko nde gollanta laakara on ɓurma moƴƴande idima o aduna mo wonɗa e dogande bimbi e kikiɗa. nde andi Jibril ñande goo o seeki leyɗele ɗe kammuli ɗi jeɗɗi, o jippi ha wari tawi nelaɗo on e sahabaɓe ɓe jooɗi, o ƴetti mbaadi sahabajo wiyeteɗo Dihyatul Kalbi, o ƴetti mbaadi on o tawi nelaɗo no jooɗodi e sahabaɓe, o ari no ɓorni conci rawnuɗi, sukundu ndun no ɓawli, o no foti. sahabaɓen inni Omar men daari o, gotoy amen anda o, gotoy amen andi taali o, min yi'ali e o ala mande setewu ko hollata naɗo o hoɗi, o no ari no henti no jalbi fen. o ari o jicci o tawi nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam no jooɗi. nde ñande sahabaɓen yi'uno Jibril yitere kono noon wona ko woni ɗon malaikajo, ko nde o ƴetti mbaadi sahabajo wiyeteɗo Dihyatul Kalbi, o ari o ƴetti koppi makko ɗin o baki ko koppi annabajo on sallallahu alayhi wa sallam. o landi ɗon landego, o landi ha o inni nelaɗo humpitelan ko honɗum woni ala mande daragol dargal. e nder muɗum nelaɗo on jaabimo ko nde yimɓe ɓen wonata joni hiɓe ɓurodira fi aduna. subhanallah. a yi'ata joni kaarijo heɓi tere, min kadi ko mami heɓa tere. kaarijo heɓi galle, min kadi mami heɓa galle. kaarijo heɓi oto, min kadi mami heɓa oto. a yi'ata sifa ɓeeɗo, oɗo ko hunjiɗo Qur'anul Karim yalti e daara on, a yi'ata sifa o. inna subhanallah, aw min kadi lam faala yo ɓiɓɓe am ɓen hunjo, yo ɓiɗɗo an on ɓuru o, yo o feƴƴito o, yo ɓiɗɗo an on ɓuru oɗo hunjagol. ɗum ɗo wonta ko ɓernde ma, kono noon kisan sa yii ɓurɗoma e aduna, hakkille ɗen suno, ɓernde nden piyodira fi faali ɗum ɗon hare moƴƴali yo musidɗo julɗo. ko ɗum waɗi ɓeɗo karamokoɓe wi'eteɓe maɗum ɓeɗo wi'eteɓe sahratu fir'auna, wonnoɓe e bilɗanade ɓen fir'auna. ɗen andi ɓe annabi Musa ari, annabi Musa addi ko feƴƴi haqqille fir'auna, tawi fir'auna mapike. ɗon andi fir'auna wowluno konngol, tawi sheytane tigi huli ɗum, yewten taw ɗum. yande go fir'auna inni ana rabbukumul a'la, ko mi woni jomirawo moɗon ɓurɗo mawnude on. o hoti go suudo waali, sheytan inni subhanallah, min hay min mi suusali wolde ngol konngol fir'auna wowli ɗum. o hande mi yahay mi dara fir'aun. kono ngo waɗi o acci ha jemma, fir'auna si waali ko goto suusata rewde ɗon sakko konkanamo. sheytani ari konki laawol, fir'auna sikki hoyɗe woni, o konkiti ɗimmol. fir'auna inni ko hombo, sheytani konkiti kon o inni ko hombo, o konkiti kadi o accali de kon fir'auna hawti to yo ar uddita dammugal lanca oɗo. fir'auna ɓay udditi tum, sheytani inni mo kammi feƴƴa. fir'auna dirti sengo, sheytani feƴƴi, inni ar yoɗɗa. o jooɗi ko sera danki, fir'auna jooɗi ko sera danki. o inni andilan, o min de mi andama, ka woni hombo? wo awa ko mi woni Iblis. wo ka woni Iblis, momi nani fi mum ha wo ko minni, o ko num adduma ɗo. fir'auna landimo ɗum, sheytani inni ma tun haalangol ma ɓurtini, ko waɗi anga wowli min komi suusali wowlude, anga inni kan woni jomirawo ɓurɗo mawnude on. idan noon fir'auna on ɗon noon ɓay noon o maapike noon,
haa non o soñjike o wi joni mo ɗaɓɓude ko wallitotomo no o liɓira annabi Musa. O noddi guluuji temeɗɗe jeɗɗo karamokoɓe ɓe andantede mo on ɗon ala ɗimmo ko hikkori ɗon. Goto kala ko kañum wontiri dow sengo ko iwri ton guluuji 100 ɓen ɗon fof ɓurɗo wawde piide ceede o, ɓurɗo wawde feytingol wo, ɓurɗo wawde wo a inne ko oɗo. Goto kala ari inni min Fir'auna komi iwi ton komi woni seefu. Subhanallah. ɓay taw ɓe ari ɓeni Fir'auna ɗe golle ma ɗo ɗum na ko satti amen, mais kono fiyen andu neɗɗo si andi fi lakara haray hande kadi hunde mapinamo. Kono ndaren ɗo ɓeɗo ɓe ari taw ɓe anda fi nafa lakara on ko honɗum ɓeni Fir'auna he a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. ene Fir'auna si men liɓi Musa won kun men perdinimo ene men heɓe joddi. o inni subhanallah ko ɗum jiɓi ɗon nam wa innakum idhan lamina al-muqarrabin. nayi mi yoɓo ndey koyemi jonno on poste ami waɗama ministre an laamoɗa leydi ndi an laamoɗa o nokkuɗa an laamoɗa o waɗa ɓeni he accini yoni ɓeni honɗum fa ulqiya honɗum ɓe wi joni Musa ene Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. ɓe heɓi décision molnaɗo Musa he ittini imma widdoɗa an walla menen min widdo ko hombo e men atoto. annabi Musa huliti seeɗa ka ɓernde. Allah inni qulna la takhaf innaka antal a'la. Allah inni he Musa wata hulu ka woni foloɓe modi ta hulu. annabi Musa inni ɓe bal alqu ella ala kono joni onon widde ɓe bugi cabboy koye ɓe jogino koye fof cabboy koye wonti biidane woy bolloy no kollo kallanno yimɓe ɓen fof huli ɓinni he awa hande Musa perday awa hande Musa halkike Musa perday. Allahu inni Musa bugo. annabi Musa bugi boddi ndin woni molanangil biidanewil ɗum no kollo kallanno yeeso maɓɓe ko honɗum boddini waɗi joni hino ƴakkira ma hino ɓennita koye bolloy wasi gertogal weelama ko ni watta ni ko ni jokki hino tappa tun tappi koye fof ha koye landi kisan. karamo koɓɓen fof huli ɓe wonɓe e bilɗaɗe fof huli maapi. Fir'auna inni he Musa jogodi boddi ma tan arni ñamami. ɓe karamo koɓe ndaari ɓe tawi kamɓe wondanede ma ko ɓe golli ɗo kon ko ɓe waɗi ɗo kon e none karamo ko yagal ala wawɗo ɗum dartade. ɓe inni ɗum ɗo ko ma men eto men darna fi ɗum ɗo. ɓe inni no ɓay tum men faami ko darni ɗum ɗo kon ala wawnoɗo ɗum dartade awa ko darni ɗum ɗo kon o ɗo ko Allahu tabaraka wa ta'ala woni ko immini Musa ko annabajo. Allahu inni honɗum fa ulqiya saharatu sujjadan. malaika ɓen kisan ma ɗum ɓeɗo karamokoɓe kisan ɓe suuyi ɓe sujji qalu amanna bi rabbi haruna wa Musa. ɓe ɓantide konngol ɓe fof ɓe inni he min gonɗini jomirawo Musa e Haruna. Firawna inni he awon feeti. qala amantum lahu qabla an adhana lakum. ene on gonɗini Musa ko adi yomi innan on yo gonɗin. awo inni awa hande on naji kono noon mi andi innahu lakabirukum alladhi allamakum sihra ko o woni jako hoorejo mon kono janni on karamo ko yagal e mbile yagal mi andi ɗum ɗon. idan noon Allah o inni noon o wi'i honɗum kan Firawna inni fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi judhu'i nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa. o inni hande mi lette on lette ko mi meeɗa lettude hay e goto ko waɗi mi taƴay jungo ñaamo e koyngal hikkugal gangal mi luutidiray on. hande noon ɓaawo ɗon kañum kadi mi fempa on e julle tandarmaje ɗen. hande mi letta on lette ko mi lettali hay e goto. subhanallah. qalu ɓe inni
lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinati walladhi fatarana. Ndare ɓe fuɗɗike andude fi lakara ɓe inni walladhi fatarana, ko ɓe arno aranu tawi ko fi aduna ɓe faala ɓe inni wa bi izzati fir'auna inna la nahnu lghalibun. min wondiri e mangura fir'auna ko sakkito ɗum ɗo ɓe andi hande kadi lakara on ko honno wayi, ko honno weliri, ko honno fotiri. qalu ɓe inni he fir'auna, menen min suɓata ko magoy e konko ari e amen immorde e seedeji. min wondiri e on taguɗo men. o yi joni ɓe wondiri e Allah on. nane ko ɓe ari ɓe wondiri e teddungal fir'auna, joni ɓe wondiri e Allah on. ɓinni he fir'auna, modita ɗuɗɗini haala ma kan, faqdi ma anta qadin, waɗi ko faala ko modi ta soñjan ɗum haala ma no ɗuuɗi wowlu. subhanallah. ɓe inni innama taqdi hadhi hayata dunya. ndaro ɓe jasini kisan fi gurna aduna. fir'auna ɗandi ko ɗum wawɗa gaynde fi amen ko gurna aduna ngal. si min walike min maayi hakkunde amen e aljanna, a wawata hinjude amen ɗum ɗon. subhanallah. ɓe inni inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma ahraktana alayhi min asihr. on yi minen nde min gonɗini jomirawo amen on fiyo yafano men bakkatuji ɗin e konko andantede ma forsi men fiyo men aru men golla karama ko yagal ya wawo non famude dey hare minen dey. wallahu khayrun wa abqa, ko Allah ɓuri moƴƴude, ko kanko kañum kadi woni ko heddoto. ɓeyni honɗum innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutuna fiha wala yahya. ɓe inni famutu wondanedema kala on arɗo ñalande dargal tawi ko bandijo, tawi ko yeddowo Allahu tabaraka wa taala, no wodani oɗo yiite jahannama ko andantedema o mayata ko de yiite o wurata ton. wa man ya'tihi mu'minan. ndaru hande kadi kamɓe ɓay tumɓe andi belediru lakara ndu heɗi konngol maɓɓe. wa man ya'tihi mu'minan, kala on arɗo tawi Allah o ñalani dangal tawi ko gonɗinɗo, qad amila salihatin, tawi oɗo golli golle moƴƴude, fa ulaika lahumul darajatul ula. ɓeɗo dey wodani darajaji towɗi ko ɗum woni jannatu adinin, aljannaji ñiɓuɗi, tajiri min tahti hal anharu, no ila ele majji canɗiɗi, khalidina fiha, ko ton ɓe luttinte. wa dhalika jazau man tazakka, ko ɗum woni joddi on laɓɓinde hoore mum ɗurni e aduna musidɓe julɓe. idan en yii welo welo on, idan en yii ɓeɗo ɓay ɓe faami wondanedema ko lakara o ɓuri moƴƴude e aduna on. ɓe inni fir'auna waɗumen kala ko faalaɗa, ko waɗi meɗen andi menen ko lakara o woni ko heddoto musidɓe julɓe. idan noon walal akhiratu khayrun laka min al ula, ko nde gollanta aduna ɓurma moƴƴande nde gollanta o aduna. haray noon en arta joni inchallahu jalla wala e ko yowiti e fiɗum ɗon on e yewtere nden seeɗa meɗo en hewtutu ɗon en jonni tawi kañum kadi e hajja Ousmane imma o addanen qur'anul karim ma addanen tuhfatul atfal on. ɓe andantedema kañum kadi ɓe hunjinde nde fof iɓe ko nde fuɗi ɗon ha ko nde haaɗi ɗon. aywa nam adana en honduge muɗum. amin. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي رحمات الغفور دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء.
والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه الله. والثالث الإظهار والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنات مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل صف ذا ثنا كم جاد شخص قد ساماد طيبا زد في توقا دع ظالما الله. أحكام الميم والنون المشددتين وغنى ميما ثم نونا شديدا وسمي كلا حرف غنات بادا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آلي في اللينات اللي ذي الهجاء أحكامها ثلاثات لمن ضابط إخفاء ندغام وإظهار فقط الله. فالأول الإخفاء والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا آلي في اللينات لذي الهجاء أحكامها ثلاثات لمن ضابت إخفاء ندغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء الله. والثاني إدغام بمثلها أتاه وسمي إدغاما صغيرا يا فتاه والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لا واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي الله. حكم لام ال ولام فعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علماه من ابغي حجاك وخف عقيماه الله. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي الله. طب ثم صر رحمن تافز ضف ذا نعم دع سوء ظن ذن شريفا للكرم الله. واللام الأولى سميها القمرية واللام الأخرى سميها الشمشية وأظهرن لام فعل المطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى الله. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل كل كبير وافهمنه بالمثل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذن إيه متن هنده تحفة الأطفال. إذن كو تحفة الأطفال ني ndeɗo hine moɓodiri e ñawoje qur'anul karim woni sa jangay ha a jangay kha a jangay ra a jangay dha fiya wawu famude ñawoje no jangira qur'anul karim on hara no rewi lawol da andi jangol qur'anul karim welnugol dande wona shart ko si Allah arkisima welnu kono sellingol ko jangata kon ko shart fi yo julde mande yo sello ko jangata kon sellay ayi idan non nde deftere nandantedema o hunjikene ɗo joni ko nde wiyete matnu tuhfatul atfal nde andantedema nde windiraka si wona ñawoje qur'anul karim tum idan non musidɓe ante non udditama yer kala faalaɗo noddude hiwɗo ndira hajje Ousmane hare no wawi noddude e 600 206 209 206 209 ɓawo ɗon si a nani hito
on tumasi a ɗibbay 54 ɗa wawi noddude e 206 209 si a nani hito gonɗon a ɗibbay tum 54 mubasharatan min ƴettete wawa hiwɗodirde e hajja Ousmane. hay joni noon e ŋaccitali ɓe jangana en kañum kadi alqur'anul karim ono mandanteɗema ko wakkiliɗo jangi kono nene makko kañum kadi noon wakkili moƴƴa noon o ko hewti wo ko biro makko hewtirima on. wallah o yi sifa ɓe en alano hande mo duwa ɗen waɗande welo welo ha hewti sifa ɓe wakoy jiwoy yo hunjo qur'anul karim darta qur'anul karim faljali haylawol gotol musidɓe julɓe. ama wallahi hande nu si tawino ko yahunoɗo waɗi fijundaru woɓɓe noddayno inna kaarijo mi hokkima otowal mi hokkima galle mi hokkima ɗuma ama wallahi ara ko ɓuri handude ɗum ɗon ha hewti ɓe hunjiɓe o qur'anul karim. ama wallah ndara tawa o dey ko jiwu o dey ko payku wakkilike yanganike o qur'anul karim waɗi ɗum e hoore muɗum inna mudi min welo welo an komi waɗanta o komi noddimo tere an annoɗo mi jonnimamo galle annoɗo mi jonnima mami waɗanimo ɗon 50 000 mami waɗanimo ɗon 20 000 mami waɗanimo ɗon 100 000 haɗa ko ɓe ɓuri handude ɗum ɗon tentini non kono siko sama kala ɗon de Allah innayi e wonnedema andata ɗum wala yaqiluha illa alalimun bimana haqqilta ɗum anda si wona anduɓe ɓen. idan no musidɓe julɓe yalla on andi entere qur'anul karim nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe jogino sahabajo goto ɓay o walike o maayi hunjinolo qur'anul karim arshi allahu tabaraka wa taala dimbi sabu hunjagol oɗo sabu mayde oɗo wiyeteɗo Sa'd simi fayali. idan on yi'i yimɓe hunjiɓe qur'an o mawniri ko honno allahu tabaraka wa taala ƴettirta fiɓe ko ɓe atoyto ko aljanna dow ko ɓe kañum kadi ƴettoyta mawɓe mu tawtina ɗum kañum kadi dow. ama wallahi welo welo sino waɗanede weltare sino hollitede waɗum ɗo duwono hikkinede yeeso. idan noon en jonnemo o janganen qur'anu karim hara hiɗen andintinde he joni faalaɓe noddude ɓen no wawi noddude e 206 209 ɓawo ɗon on tigi ɗibba 54 si a ɗibbi 206 209 a waɗay ok on. si a waɗi ok on a nani ɗon hito ɗibba ɗon e ɗon 54 inchallahu jalla wala min ƴettete. aywa nama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الله. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الله. قل للذين كفروا ستغلبون إلى وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس
الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. الله 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 الله. nani qur'anul karim famen no nde qur'anare an heɗi ɗo ngo hiɗa andi ko waɗi sa ukkodiri ɗo e page goto hunjagol ɗa andi ko honno etotoɗa ha on page ɗon naata ama wallah na kan noon wo hunjiɗo qur'anul karim e wallah on so yehi o arti ɗum na ella noon ko waɗi noon tun an taw ya hunjotaw page hara ɗa andi ko honno gerdata e muɗum ha wawa heɓuɗon page. idal musidɓe hay joni en kontinay yewtere nde wonnoɗen nde nane woni oɗo bani adam mandanteɗema yiɗi aduna ha ɓurti haray koye on togi rento yiɗugol aduna ha ɓurta kañum kadi koyo andu allahu azza wa jalla hino rentini en yiɗugol aduna ha ɓurta ko ɗum si ɓeɗo ceernoɓe allahu tabaraka wa taala kam wi'i wondanedema wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. allahu tabaraka wa taala inni wata fontu gite maɗen ndara e ɓen ɓe andantedema la nemini ɓe immorde e jawle cuɗari aduna tun ɗon komi waɗi ɗum ko fiyo mi jarribo ɓe tun e muɗum andu noon arkise jomima on ko ɗum ɓuri moƴƴude kañum kadi ko ɗum woni ko heddoto. idan neɗɗo wata fontu gite mum ndara e o mo allahu tabaraka wa taala okkori aduna fiyo heɓu ɓuri ɗum ɗon ko waɗi haray moƴƴali. idan neɗɗo wata ƴettu giggol aduna ngon ɓurna ɗum ɗon idima lakara o ko waɗi noon allahu inni wata ndaro o neɗɗo manantedem allahu tabaraka wa taala okkorimo nema aduna wata fontu gite maɗen cikkade on ɗon faaleɗa heɓugol ko heɓi kon an allahu okkalima aduna yettir allahu on ko jarrabuye faamo ton allahu woɗi nokkorma dina ama wallahi jon jawdi ndin wawata sooditude gandal ma ko ɓuuri e fanɗude an gandal ma ɓurgal fanɗutude no wawi sodude jon jawdi e ko jogiti kon fo ama wallah kalama ko jogoto yuɓɓi gimɗi o maki wo laysa shartan an yakuna rizqu malan qad yakuna rizqu khulqan wa jamalan laysa shartan an yakuna rizqu malan qad yakuna rizqu khulqan nasihan ɓe maki wo gimɗi ɗuɗuɗi seeɗa kono feno ɗo ko moƴƴuɗo ko yehi e majji ɓe makino wondanedema wona sharti bani adama on ko allahu tabaraka wa taala arkisuma kon ko woni jawdi laysa shartan an yakuna rizqu malan ɓe maki qad yakuna rizqu arkise no wawi wonde ko allahu tabaraka wa taala arkisuma an o jeyaɗo ko o waɗanima cellal ma ɗum allahu tabaraka wa taala o waɗanima haqqil tabitude ma allahu tabaraka wa taala okkorma ɓe nguure ɓe andantedam hiɓe ɗatanma an baba on e nene on ko wiwɗaɓe wo hiɓe e muɗum arkise ala ko ɓuri ɗum mawnude laysa shartan an yakuna rizqu malan wona sharti mi arkisama mi heɓi jawdi wallahi no wawi wonde arkise ko allahu arkisuma ko haqqil aqlan rajihan haqqille tabituɗe wawude wadde ko moƴƴi laysa shartan an yakuna rizqu malan qad yakuna rizqu wonde nede mode arkiso no wawi wonde khulqan jamilan ya heɓu jikku moƴƴuɗo ko waɗi noon joma jikku mawɗo ko ɗum nelaɗo o mantira wa innaka la ala khulqin azim ande nelaɗo ndey hiɗa e dow jikku mawnugu gondantedema hino hawni idan noon musidɓe
ɗo yo waktu on yahu tun hiɗen mari hoɓɓe kañum kadi ɓe duwa en jangande laabi 4 en hewtineɓe kañum kadi inchallahu jalla wala ɓe jangana en ko ɓe ɓeydanta en kon ɓawa ɗon ɓe heddoro goto si tawi kañum kadi no wodi faalaɓe noddude hay joni hiɗen udditi antenne on e 206 209 inchallah e 206 209 woɓɓe kadi noon ɗo envoyé ɗo joni wi wondanedema andali honno noddirta heɗe ko honno noddirton ko ya ɗibbu 206 206 e 209 209 ɗibba okke on sa ɗibbi okke on ko noruma haala go yalta ɗon kan haalon ta heɗo ka ɗon e ɗon ɗibba 54 aywa nam haɗa ɓe ɓandan tedam no envoyé fi ɗum ɗon ko non woni ko noddirta inchallah nam cheikh haɗay iɗen jontude mo o janganen qur'an kañum kadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر ناني الله تبارك وتعالى حين من تهورمو سين فيرنو دي آية ko ɓe addani en ɗo ko en tawe qur'anul karim wilu lusallahu inni alladhina amanu ɓe ɓandantede mo ɓe gonɗini wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah tawi kamɓe ɓerɗe ɗen deeƴi woosi inde allah mo jantama qur'an jangama wallahi a heɗoto qur'anul karim wonde ɓernde ma nden tawa muudi faala kay fus ɓandu ma ndu tawa no moƴƴude hakke man qur'an o walantoma wallah musidɗo si tawi ɗum a heɓata ɗum hare mapo hoorema wullu ko waɗi a ɗawama nema mo andantedem no weɗi ɗum allah o inni wondanedema suratu anfal ɓe ɓandantedema gonɗini allahu tabaraka wa ta'ala si tawi inde allah o jantama ko ɓe woni ɗon a yiyey wondanedema zadathum imanan ayeje ɗen ɓeydanɓe honno wajilat qulubuhum ɓerɗe ɗen hoyay ɓawo ɗon kañum kadi zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun gonɗinal kañum kadi ɓeydo ɓe ko jomiraɓe maɓɓe tun
woni ko ɓe hoolorto ko Allahu tabaraka wa taala tun woni ko ɓe tañƴinorta. idan noon ɓeeɗo ɓe andanteedama hino wakkilo e oɗo qur'anul karim yatluhu ana alleyli wa ana annahar. ɓeeɗo ko Allahu tabaraka wa taala tun woni ko waɗanta ɓe nokku mandantedema hay goto hewtota ɗon ñalade dargal tentinino ɓeeɗo mawɓe ɓe andantedema wakkilike ha ɓeeɗo ɓiɓɓe ɓe hunjike oɗo qur'anul karim. idan hay joni en andintine tun yer faalaɓe ɓe noddude no wawi noddude e 206 maɗum 206 maɗum 209 on togi no wawi noddude e on ɗon inchallahu tabaraka wa ta'ala. hay joni onon ɓe on belan e windande ga ala e feƴƴude haray de ondigi famali ko sabu honɗum ala e feƴƴude haray heɗite no mi innir on non wondanedema koye on togi waɗu 206 e 209 si a nani hito ngon on tumasi noon si a waɗi kan 206 209 ɗibba ok on ɓawo ɗon a nane hito ordinateur on ɗon noon ɗibba 54 ɗon kisan min ƴettama inchallahu jalla wala haray on heɓi keɗo on 4 personnes innugollan o ronki feƴƴude ala kullin naatiten e yewtere meɗen nden ha si tawi on wawi naatitude musidɓe julɓe inchallah. haray hay joni wawen famude ko yin huccitu tun hakkille meɗen ɗen e ɓernde meɗen ɗen jonnen Allahu tabaraka wa taala anditen o aduna ma Allahu tabaraka wa taala inni wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'un qalil. gurdal aduna wonali ko lakara si wona yersanga wum rabbiɗu kunni ko anyu musidɗo. ɗum se ndaari Allahu azza wa jalla no yewta en e ayeje humpita en fi ɓeeɗo ɓe andanteɗo mo yelinoke heɓugol sifa qaruna ko heɓi kon. andi Allah inni fa kharaja ala qawmi fi zinatin oɗo qaruna o yalti e yimɓe makko ɓen mo ɓurni ko laba mo ɓurni ha tawi oɗo no moɓidiri aduna fo waɗi ko jungo mum. qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya qaruna innahu ladhu hadhin azim. ɓinni he aho minen kadi hanino min okke sifa ko haruna okka kon emma o Allah on okkorimo dokkal mawdugal. Allahu tabaraka wa ta'ala inni wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wala yulaqaha illa sabirun. ɓeɗo jomiraɓe gandal ɓenni bone moɗon emba on famali ene keri on anda wondanedema joddi Allahu tabaraka wa taala ni ɓuri moƴƴunde on kono noon heɓata ndi joddi si wona ɓeɗo ɓandantedema ko muññiɓe duumi rewgol Allahu tabaraka wa taala. Allah inni ɓaynon qaruna o bewi annabi Musa wajike mo jaɓali fa khasafna bihi wa bidarihi l arda min mutinimo kanko wo e leydi makko ndin wo e galleji ko jogino kon fof ko nder leydi nelaɗo maki ma zala yata jaljal ila qiyami sa'a o serali qaruna no muta himo muta ha ñande dargal ngal immita e muɗum. hande noon joni ko honɗum watti Allahu tabaraka wa ta'ala inna fa khasafna bihi wa bidarihi arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. subhanallah. Allahu tabaraka wa ta'ala inni qaruna ɓay min mutinimo ko leydi o heɓali hay e goto kono wallitomo o wonali ko yottotoɗo. Allah inni wa asbaha alladhina yatamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha min ibadi. ɓinni he ndaru wonnoɓen hanki no inna emba menen kadi hanino men okkore sifo o ko okkora kon ɓe yi Allah on halkimo ɓinni he amba bone awa non hanino wayka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha awa non Allah on fontene alkise kala mo yiɗi non wondanede mode Allah on eɓɓay kañum kadi kala mo yiɗi o maki wo
allahu inni lawla an manna allahu alayna la khasafa bina way ka annahu la yuflihu lkafirun. ɓe inni emba men heɓi sens so allahu tabaraka wa taala neminano men allahu azza wa jalla halkideno men e o a yii hanke ɗo men jooɗi mbiɗa inna yalla on okkor men sifo ko heɓi kon kono ɗum e ɗum mum allahu tabaraka wa taala walliti men okkorare men sifo ko heɓi kon jaka allahu halkideno men ɗon emba ɗum ɗo men heɓi sens o yii hande kamɓe kadi hiɓe watti joni hiɓe nisi koɓe yelino nandugol e o kon ko ɗum waɗi wata yi'u neɗɗo jon jawdi innalam faala wowde wano way non ko waɗi anda jawdi ndi o jogindi ko honto ndi iwi faami heɓugol jawdi satta kono ko heɓugol laaɓundi satti nam idan musidɓe ɓay waktu meɗen o raɓɓiɗe woni en jonnemo o janga jangande makko sakkitinde nden ɓawo ɗon kañum kadi so tawi heɓali natuɓe ɗo e ɗum ndaren on mbiren jonde nden inchallahu tabaraka wa taala hare hay joni ɗo so tawi hiɗon e fi noddugol ko 206 209 woni ko ɗibbaton inchallahu jalla wala namay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. الله أكبر. بميمني إن سورة الأنفال وندود آية جدًا ترم الله عز وجل نيوتن في مودو برندن نن خوان تود القرآن الكريم نان هيدن وولا دوندو سبحان الله. إذا نمسيبه on yi'i welo welo Jama TV on yi'i welo welo émission moɗon yiɗa ɗo on woni gandal e faamu ko addani on ko hande hare ɗum ɗo laatike ni kala wonon ko yiɗo nga feewi hare falillah alhamdu musidɓe ko ni wonno ko men faalirano kono ɓay waktu on raɓɓiɗi
hare ɓe ɓandanteɗema no haalde ɗo fi natugol ngol haray na ella inchallah lawogo kañum kadi on wawo yeyi aroyde kadi inchallahu jalla wala. Hikka ɗon kañum kadi en jonnaymo o omba woni konngol sakkitiɗi ɗin so tawi mo jogui ɓe o hiwroto ɓe o weltanto sifa non e non haray ɓawa ɗo musidɓe daren no ombiren jonde nden inchallahu jalla wala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد هري لن يتى الله سبحانه وتعالى لن هيورو لن جارنا كرمكو عن لن جارنا كري أنم بإنفتو بمنكو إميسيون دو ما شاء الله lan jarna kadi nenan e babenga e famiyangon fop lan toro Allah kadi Allah yo wadu o émission ɗo Allah yo nafir Allah yo wanno en émission on ɗo du'a e barke. Amin amin. Allah yo nawru émission on yeeso. Amin amin. Naam amin amin. Haray noon felnaki ɗen andi ko payi kon haalaji ɗin kadi ko noon tigi towiri duuɓi o wawita haalaji ɗin fof. Naam. Idan no musidɓe hiɗon wondi émission moɗon o inchallahu jalla wala e vendredi arowo lere men wowde nden. Idan si tawi Allahu tabaraka wa taala ko ɗum o yiɗi o wela ko ɗo wonden ombude jonde nden kala wo ko yiwɗo nga tawi feewi haray no iwri Allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗo nga tawi feewali immorde farjere ko bindi feggol ko ɗengal ma ɗum farjugol ma ɗum ronkugol laatagol e ɓe andantedema kadi falno natude wawal natude fof ɗum ɗon haray fof koye Allahu tabaraka wa taala iwra e makko koye amen iwri meɗen yaafini yer ɗum ɗon o haray noon Allahu on ko timmuɗo kanko o farjata. aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.